frawo baby mo Canada mo ya pamu ya Nana do ya sanya Nana do wada yo Canada akomprakwe Yesu frawo Njanka frawo Enyisia frawo Akafo frawo Nana do the person yandi class regional minister so kan ho bia we panicho Rollins Park ma ye vote mo pa president Nana do wo ho a onka ye say Rollins Park ya vote man pa na say na ka do say ye ni ye kan Ghana fo no ho ye pa mu cho so munti ya mu sorry omunti ya mu so mu say nimanim ya Saturday ya mu person be wo ye Monday wo ha nti ye pa mu cho omumwa ye nti ye so na na do ye ko to dwegu fom ye ya ba kan ye ni obi a single parent ye ekunafo ye mobrofo ye ni obi a sana na do an sorry am ha ene ni ye na ye be pa ye ho aba de ni fie ho ene ye kwan bia ye se ene demonstration ye be kwa na mo fa ka ne 5 years so ye be kwa demonstration ni pa Ghana ha because na ye no ye kuta pen ya sama ye mobo pa Ghana ha se de wuni sika wa sama ye mobo ye sa Ghana ban no mo de ye fa so na enya kra enye say sa de a ye no mo mema ye no mo be twempena sa ya samuno ndofo wo hye mi sabonkum eni nifa je se menya me maame mo a me no mo e ba becheche enkomo maame me mamo akwaba bibia boko de enya boko me metimo so wanya brepa maame Rollins Park ya you say a car park okay here but say bibi ni asabe ka fra che me Ghana ni etu ti ni sori a me ya Ghana ni e metu ni preko pese me sorry na me nko ma me say what you say se mu say aya car park entampa no akabu mo obi emrem ni afia nipa na wura mu asem ka fra obi ata 20 years obi ata 22 years obi ata 15 years ana oni ni ma edidi na se mu see se ka fra o yen free park so e dey na mo pe actually so na se ka fra ya Ghana fo me see adura no pa be 6:30 amomla me ncha made ni je fo ni Burkina fo nkola be 10 years ya de ko won waji wa me ya boso eyin no amoda regional minister say OCS ekun sagro fo na eyin no amoda omo da dem sabontin no amoda omo dwale abontin omo koto etugu abontin na wo su OCS ekun because OCS ekun only campaign ni je fo no any Burkina fo nkom na wo mo agadi da abontin only kan yan adwuma cause ade ti bi abebe bia na toilet sia me so sorry a me na abontin eti Ghana na ye na no ano omo di omo moja pre ye ti wa ma ye eti anya oba ku for dia na me de me ka a che na do se wada wonya me anya sa 2024 me wo mi fufu dia me nkoto aba je se aduma bi eni ka me ma ko school da eti so omo pre dia ye kwata ye kuro na asase no nyakopon na de to wa ma ye waji obi eska nyakopon de asase ni che ye kwa se ye ntra so kwa ana se de mpanifo bi afa ho no mu tigana fo ani no mo ja ho no temisra mo mu ka bi mai wat media fo de mo di ma no to ma enema ye pa mo cha wa mu ka bi mai anya sa de anya mai wa park so ya ta so mi se mi ya bre wa je we mi jo so mi fa nya hwibie meyi so na mi ja hwifom adia puta nyam ya pruam ya e je MPP fo mpanifo na wa mu yo mo so mo ye jangari ano ya nyam mo ba power mi ya MPP ni pa ya nyam mo ba power no mo so metu ano ja no Rollins Park regional minister no onya kukuche 4 years pe dia kan na ye NDC for dia yo mama me da so pa me da se ene wo futo ne wo kasa na wo hwe me sabonkum ha so ya me sister me no abetwetwe enkomo minister na de ko si de na wo e ka edifa ho me wo kan de bebre esanse me fun say matena ha almost 20 years Rollins Park ha wow e ha na me tena ho me first born me ba na 20 years enti matena abro 20 years e ha na matena ho me ma school omo mi no mo ye me ne ye adwuma me ne ye adwuma o ja machi e me maka ho wo mo ama
me no mo na ye adwuma enye mapata metimoni me no mo na ye adwuma enti se mo pa ma free ha no ehe na menko ehe na wo mumpo ombusu nkodidie se ye mfa he enti ye srem paninfo sa omuntu omo na nsifam na park yi so mpa ye so mo se ye 150 ye bro more than 1000 ene ye wo park yi so ye wo park yi bro more than 1000 enti so mo nkan ya so man na so mo tu ya no agu enu aduani agu ne akoto ye ma ye ne ye hwefie ene Ghana mema na wo hokure ni ho enti ma ye ne ye hwefie enti ma ya antena se mi amobrabo ne esi e betena se ne ye adwuma na ba bi etra ye adwuma no so mo ma ye ntena ho ye adwuma de a aban sorry won kan asem ma ye twa lances ye twa ye take it bibi e ka se ye ntua bia ye tua e wa ha lances ye twa bibi o mo be ka se ye wo ha bia ye enti no kwa so bu fiti pa ko de mo betu ye mo ma ye mre se mre sei ntu na se ye ntu ne ne ayaso ne ba mo mfa hwe ma ye mo ka hwe eno ne se mo ba prekope se ye tu mo so do bi tena fi a wontu mi sa ye nim sasase ne ye mo de a mo je mo asase emne se ye mo ya asase fi biem ye beti ase na fi tupu ka se me je ma asase mi tu mo a ye mfa nkwan ye nya ya ne ahwe ma ni mi tu se ma ba brewa medam ko bo a chawe nam de ahwe mba ti ko bo a chawe mfa hwe me ba so ti ase enti mi sre wo mo empani fo mo hu ye mobo omu hu ma mobo e ma Ghana ma mi su ma nkobi mi ni mo atwere se wo fa adwuma wo ye adwuma se se na afa se me metena ho a mi ni mo atwere mi ni me en mahu bi enti mi hu hwe na maje me bia me ni ye ni enti mi sra ban ane Ghana bunifo omu nkabi ma ye no mo ma ye be enti e hawa me da si bebre yes sister no wakasa pa ye ai wakana koma so ade na minim se na ado ana se minim se abaya etiswe wo mo ebepe ho asemaka na ama Ghana afa no ntoma pa ede efra